tako, dobro imamo dobru obuću, vunene čarape čiste od čiste vune, što sad niko ne nosi više, ja imam još, to je to. Nikakve termo čarape nisu ravne vunenim čarapama. Inače, kompletno i džemperi vuneni, sve vam je to prava stvar, a ovo sad sintetike i to je ništa. Puno tajica, hlača, tako. Vunene čarape, one ličke prave i evo ga. Izdržimo. Obući se dobro, čaja popiti, tako, sad. Hladnoće, uvijek je bilo hladnoće, uvijek je bilo zime, neko mora raditi vani, neko u zatvorenima, takav je život, moramo svi raditi. To je to. Nek se malo bolje obuku i neka ne idu baš kad je jako veliki minus. Eto, oni mogu doći i u 12 i u 1 kad je malo manji minus. Tako. Tako da ne moraju stalno ujutro dolaziti kad je najjača zima. To dobro se obući. Uglavnom, uvijek vam noge moraju biti tople. A sve drugo, šetak. To. To je to, nema druge. Ko je doma, ne može hodat, mora imati dobro grijanje i to je to. Da, drugačije se ne može zaštititi, nego ovako, kak je.